Dibor kaham Jotto Khulumka Sentini Live Faimani Saimano Sinitakuk Koroksa Devid murasing Tiprasa 75 years merger agreement mane pore 75 years shini history o mohai 2500 kilometers pedal yatra mono first time Tiprasa history botini himi thanan na tamne bagi botini himi thanan na kha Tiprasa rongo yak samarani bagai aro bokono Tipramo thangi thangya kono jonojati Mwkthang thangya kono GMP ngi thangya kono Adivasi Congress ngi thangya baro bo ka khoroksa fighter bo only for Tiprasa ne yak samane justice ni bagi se bo tini himnani nangka seng tini nogo kebangma Tiprasa leaders Noga achugi press meet khayo awol dabo kok sabo Logi rimaya Logi riya sudu ek lai nai politics simi sirung siu sini borok o Dophar yok sama baike mannai abo mongkha tabo common issue this is the right time thangsangi phainai je common issue Jodi all together the leaders of Tiprasa all together khainai singmo dilu jodi khorangti sagangke sinimante khana numana tini bubagrani bagai no kabang borok press meet asu kok salayo Nuknai sugango tara bangali amara bangali rok bumahke hum kirkha abun pisone sab motor gari sab tong clean chip clearing dong ini sini borok kami asal politics torjaka sengnuka takuk Devid murasing ni boni Facebook sengnuka je every Tiprasa leaders no bo he have sending the letters every Tiprasa leaders no this is a common issue bo let us hoka we should become united and one sound kaise sawono sengma khaine dilio jotono bhaine bo invite khai hok baksa leader from kok saman bum theke ferisa sengbu busio politics bagai only in post in position MLA minister awani bagai simi Tiprasa rok tini rasti khaina ne angwan chogo tini bubagra sini bagai chaya nang yawe bubar tini tripakhik chukti khai phunoka o bastobai nai 100% sing 120 amendment man nai kintu Tiprasa bai Tiprasa ni okologo salaimani mon bagise sini dabi hayengo leru sing kuno Dophar ni choba 75 years khaimano nukha 20 বছর 25 বছর 10 বছর 15 বছর choba khaine bong state man sing nui Telangana 16 17 বছর man kha sing 75 years sing tini bo choba khai dong tangi united kori thangsa kori phari khajani takok tai bukhuksung angnom thani koimung yaforo ei tamo burei tamo sikla tamo chilarok jotono jontor montoro phaine 9 tarigo angbo thango angbo thanai ang as a Tiprasa ngi thanai ang mo thani leaders haikabang cholem block president ang thangya as a Tiprasa ngi ne angbo thanai nangbo hindi bobo hindi jotono Tiprasa ngi hindi singa jaga awas tisalai sing sini 125 tripakhik je chukti manabo tangi dakti bas bain khaijaga amono tini singkok salane boni bagai cholo Delhi on 9 September we are going to gathering at Jantar Mantar boni bagai kono political party hinya woi no CPM no Congress no BJP no IPFT no abo ei jonojati hinya woi Tiprasa sangai Jotto Hinwi everyone
Jotto Hindi Jotto Thanan request Jotto Hindi sing Tiprasa ngai sing ajagao sing Tiprasa United like thangjaga sing adino dabi samai sing Nuknai abon pore sing Nuknai sabo Tiprasa bagai beskang but sabo san sing Nuknai tam Tiprasa ni isu no toi je mana ni thangtani se nang Tiprasa bagai nei ning kok ti saya nang ara awas ti saya ke nang leaders by sabai leader khani nang গণমুক্তি পরিষদ জিতেন চুরি সাবে লিডার খাইনি না শব্দ কুমার জমাতিয়া সাবে লিডার খাইনি না রেবতী কুমার ত্রিপুরা নং সাবে নং লিডার খাইনাই নং তাম হনে বুথ ছানাই নং ত্রিপুরাসানি ইস্যু নং তাম তুই মাংখাবা 75 ইয়ার্স নর কিন্তু লগের ইয়াকে পারা বিসিং মাহাগুলা আবু পরিষ্কার ত্রিপুরাসারকো আগেন ত্রিপুরাসা করিকা মনে বাগৈ খাজানা তাকতাই বুকুক সং হিমদি দিল্লি आंबो थांनाय नोंबो हिंदी जतन हिंदी दफानि चबानि बागै जों सब समयनो थांसाव दंगो थांसा खायतेनि जों सब समयनो लगिरबो सब उलोबो माने दाबो मानो जों फ्यूचारबो माने बोन बागै आं जतन पय मुया फरै दिनै न फेसबुकआव मथागा जतन खुलुमबा हामबाय